Yesu Kristo nashimye kunze ibijambo ry'Imana hano mu kiganiro Yesu arashoboye. Nagomba dusangire ijambo ry'Imana. Haleluya. Umviriza rero no gufite message yawe. Message iravuga ngo humura vuba cyane uratabawe. Humura vuba cyane uratabawe. Vuba cyane hari ikintu Imana ije gukora. Vuba cyane urarengerwa. Vuba cyane icyo kibazo umenga cyari gikomeye, vuba cyane Imana irakirangiza. Reka dusome hano mu gitabo cya Zaburi y'102 umurongo wa 2 aravuga ngo ntumishe mu nyonga hawe ku munsi umubabaro wanje, numbangire ugutwi ku munsi ntakambaho unyishure vuba. Amina. Nagombe mvuye kuri vuba. Haleluya. Kuri kano kantu vuba. Uno muntu yaje no message ni Dawudi yararushe, Dawudi yararemerewe, abasi bariko baramwegereza cyane, ariko rero arasenga bati ngo Mana nakwinginze ntabare vuba. Haleluya. Nawe urakeneye yuko Imana gutabara vuba. Urakeneye ko aho kazi ukabona vuba. Urakeneye ko icyo gitangaza ukibona vuba. Urakeneye ko uronka amafaranga yo kurya iyo nzu vuba. Nari mvuze ngo Imana gutabare vuba. Vuba urarengewe. Vuba Imana iraje. Vuba Imana iraje kugutabara. Haleluya. Uno munsi Uwiteka yumva amasengesho yawe vuba, Imana ikurengere vuba mu izina rya Yesu Kristo. Hano munsi gato mu gitabo Besho Yohani ibice byaho 3 umurongo wa 11 haravuga ngo ngiranze vuba. Haleluya. Wumire kucyo ufise ntiyagiye ugutwara igitsibo cyawe. Haleluya. Ngiranze vuba. Uno ni umwami Yesu Kristo yariko aremesha isi, aremesha baremere ngo ngiranze vuba. Nari mvuze ngo vuba cyane Yesu araje. Vuba cyane. Haleluya. Ashobora kuba waramwiteze agateba ariko ahinduye ibintu. Vuba cyane hari ibintu Imana ije gukora. Vuba cyane iyo visa iraboneka. Vuba cyane iyo nzu iruzura. Vuba cyane wa muntu wapfunzwe arapfungurwa. Vuba cyane iyo ndiravuka. Hari icyo barakoze ku buzima bwawe. Amuri Imana shalom abane nawe. Barivuze ngo vuba cyane hari ikintu kidasanzwe Imana ije gukora mu buzima bwawe. Vuba cyane uratabawe. Vuba cyane hari ikintu kidasanzwe. Vuba cyane iyo telefone ugize iminsi witeze igitangaza, vuba cyane urayumva. Amuri Imana bane nawe rero ndakwipfurije igitangaza cy'Imana. Vuba cyane Uwiteka aje kugirira neza. Wirirwa na mahoro y'Imana ahuri aherereye mu mpande zine z'isi. Itangazo ryariri vuba cyane uratabawe mu izina rya Yesu Kristo mwami n'umukiza wacu. Amina.